Pozdrav, ovdje imamo popravku, renoviranje starih zidova, znači idemo krpanje, pošto smo poskidali što je bilo, sad idemo krpanje rupa, pošto je već bilo obrađivati sa stirofolom osmicom, sad smo nanijeli emulziju, neko kaže grund, zatim napraviti ljepilo. Ljepilo za stiropol smo izmiješali. Znači prvo ćemo izvršiti krpanje rupa, a onda ćemo poslije toga da razoidemo struju ponovo. Struju ćemo raditi sve na novo. Stari kablovi se svi skidaju, što se može povaditi, povadit ćemo, što ne može to isječemo. Idemo nove kablove, razvlačit ćemo, to ću vam pokazati u narednim videima. Zato pretplatite se na naš kanal da bi mogli nas pratiti u našim radovima. Tokom renoviranja, ovaj prozor nije bio tu smo izbili prozor, smo ga ubacili. Sad tu je bio spušteni strop, skinuli smo ga, zato sad ostalo ovo gore šuplju. Prazno, pa ćemo popuniti sa rigipsom. Zato sada treba izmjeriti, isreći rigips, nanijeti ljepilo, onda nanijeti, pokrpati rupe, pošto smo jučer prethodno se premazali grundom. Pa ćemo vidjeti, sve polako, ne žurimo, ali uglavnom ćemo da renoviramo, da napravimo da to na nešto liči.
Jo, zovem ti dok se javiš, ja sam već našao. Vittu. Sad smo pokrpali
dole. Sad ćemo ovo gore iznad prozora i oko prozora da poravnamo fino, da bi se mogla navući ljepilo mrežica.